Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ya kamen jong bosi kharbani bat ka rosemary lengkhoi ibadai ki syukurem latep lang haga juga tlio jung tap haga sengi balang. Ya kini ki syukurem latem hadin bela pendep ya ka postmortem ha civil hospital Nongstoin ya kamet ka pasak jung kini ki arngun latep haulum jung tap ka balang Catholic non ba parish ha mau yong lum sendio. Laban kedau bahak arhuwe terek benai nai luar arhajar arhuwe hakapor kembak hatwe shideng menstep kipulet kan Nongstoin kila yo jeng tem ba ubos karbani nak snong nong dong West Khasi Hills ula dekat jubor laka jonggal jing em hau telai pasi hakawe ka yim wai hamau yaban habok snong sit le Nongstoin na kate ka juk ka kamera kipulet kila lap saya kawe ka mediap jong ka kong rosemary lengkhoi arpudus nam karta nakadong Temyong New Nongstoin kabadai ru ka kurem jo ubos karbani. Dalor kata lalap ru ikhlung badang ru benai badang em ya kabalapan ken no marmari de ikhlung sha hospital banyo e kajing sumar bahdien pat kila IT no sha ki bahjiem. Kadon kajing subaba ubosi ula penyap ila kajong ka kurem ka rosemary haswa bo ndekhat la kajing em daga pasdien pasi. Kajing em kajonga apang wan tap breu hangne alai pusne menta along kumurumba balang banwan tebre hone ngapat julap ba haga juga sni haga juga por iet dulang ye kisnduk akli kumne galong ke ba idap da ka jinsusi kungki breu ndre khmat ki jong blai ngim long mangi kumbal ong fadar bangin bishar lane bangin le ya ka ba mangi ngimpot bor katkum kamon ka jongblai tenama kata krekpor sai sinpat nginia shuaban bu ya kane kamet ya kini kimet bro atli kumba maki kilayo ya kata ka baptisma bat penlong ki khon jongblai ki hinman ki para uju jisu bat kiri du khot joka balang ngi pen khot nama kata ya kane katleu da ka bangin sasenrek da ka khot umrupa kentang balker kukur dok da ka balang bat pen khot pen kentang ya kane ka jaka ke bat sabu ya kane ya atli i jong iba bose karbani bat rosemary lengkoi kane kepo Cilik kijang ada gilap. Oh,